السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد إن شاء الله دروسك إننا كقويا كمسا قرباني الرقويا كمسا نديم ويتشادا سينا صحابدوتا الرأيتشادا رحيم ربي علاماتين مركزا قرتي صدقة الجارية الرتي كان نديم ويتشادا كرازوميتي نيقالا سينا نمهر الرجرو سينا عبد الله ابن حذافة السهمي عبد الله ابن حذافة السهمي إذا كان يتشاسينا إساتي إيقال عبد الله بن حذافة السهمي جانين حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك جئت عمر المخطابي دبت حق أغرتي شوف مسلمة الرتي متى عبد الله بن حذافة دارون غتشون جده أني دورانا ما كأيدون غتوتي جده عمر المخطابي لفا كأيدون غته سببني الرتي أمركزت إيه مالي كان الراها صفنا إن شاء الله عبد الله بن حذافة رضي الله عنه صحابة النبي كناتي غسان إني أغرتي ورسهميت عبد الله بن حذافة السهمي جرات سهمين كون غس عبد الله بن حذافة كان بكما رضي الله عنه ربي سرها جالتوتي دوبا عبد الله بن حذافة كون نبي كان عليه الصلاة والسلام دعوة جسودة الدنيا تنجف الأكبسي سودة نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه كأي صحابة فيه صحابة نما جه في النبي كنا عليه الصلاة والسلام ور دعوة جسن تلايان تكنمي تلاياك أبتني دعوة كان جسن جتو ور كان نما ميكا فيه نما جه فيه كان رومي تيرك كان فارسي تيرك كان حبشات تيرك بيوت أدادات تكنا إرك نما أغرتي إرغميسان كيسا توكو عبد الله بن حذافة عبد الله بن حذافة إسات إرغمي بيا فارسي تيرغمي بي فارسي توم بيا قدو بكمتو الدنيا تننمني هركاك أبو غافة سان كيسا تنوم لما فارسي في روم جدمتي بكمتي ور فارسي كن دولة قدة ور روم اللين دولة قدة الدنيا تول ما قالت تون كولوني فارسي جلا جرتي تون كولوني رومي جلا جرتي بكم لمان كان قدمت حتى هبشان بيتي نقافسا كولوني رومي جلا تجرتي كولوني رومي جلا تجرتي الدنيا تنامني أدى قودتي هركاك أبو قافسا كيستي إنو ومتكنا لمان ور فارسي تي ور روميتي عبد الله بن حذافة غافا كان إرغمي غرا فارسي تترغمي نمني غافا سان كيستي موتوتا أجماعتي تترغمي صحابان أكي اتلالا نما غافا سان كيستي غرا أجماعتي تترغمي صحابان أكي إسان غافا سان اتلالا يوغالي نما دلت نما هر دلتي هاروا أغرتي أكا نما هاروا دلتي تتلالا يوني كغلوتات yoo inni biyya san dhaqee kagalu taate akka nama haarawa dhalateetitti ilaalan yookaan akka nama du'eetti ilaalan kanaaf jecha yeroo akkasitti jabduu saniin keessatti biyya afaan hin beeyne biyya mootummaan isii akkasitti jabduu zaafaadha gara biyya Faarisii deemee jechuudha. Xalayaa qabatee deemee biyya Faaris dhaqee mootii Faarisii dubbisee isatti agartee xalayaa nabii kenne salawaatu rabbi wasalaamu alayhi yeroo itti kennu isa dubbisuu fedha je'e dhiyeessanii achi isa dhaabanii haala saniin dhaabbatee yeroo agartee itti kennuu deemu namni biraa isarraa fuudhee mootichatti kennuu feenan laa jedhe nabi Muhammad akkasiin nan ergine jedhe akki nabi Muhammad itti na erge harkuma keetiin itti geessinaan jedhe harka kiyyaan itti kenna malee harka nama birootiin itti kennu jedhe bar xalayaa harkaan irraa fuudhanii isatti achi kennuu deeman laa jedhee dide duuba harka kiyyarraa fuutanii itti akka kennitanitti nan ajajne nabi Muhammad harka keetiin itti kenninaan jedhe harka kiyyaan itti kennuu qabaa jedhe akkasiin fuudhee itti kenne duuba cumaa mootiin Faarisii laalee xalayaa agartanii qara'e duuba xalayaa agartanii fuudhee
ويتي قرأوا طليان نبي محمدين إيقلت ويتي ما دبي كان أرجع نمتج أكمل دلن موتي أغرتي كازبنا سنين كيستي بونا كانم يتوقع أغرتي سجلن دبني صداتما أكنا كنتوري دوبا يرو كانان كيستي طليان بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارسا سلام على من اتبع الهدى أكنا جتي طليان مكا ربي تين إيقلت مكا الله أغرتيك رحماني في رحيم تهيتين أغرتي إيقلا طليان قديمت محمد الرأي كما أغرتي كسرى جتشارا قد فارسي تتي نجيني نما أغرتيك كتيلو جل ديميفتهارا أسلم تسليم دبين دوب أكنا هذا كان طليان إرقمي طليان كان ويتي مقدي فولي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله جتشا كان أرقي حقس ما دلني نمتج حقا نمتي هو دلني دوبا حقا نمتي دلني أكملي أكم أغرتي محمدين إيقلتي طليان مآكيان أكمت إيقلو الأبدي كجيرو حقا نمت دلني ويتدلني طليان فولي جيجري باسا نرى جدي نمتج كان قدي فولاني قباسا عبد الله المهزافة على باسا طليان فولي جيجري دلن سرة طليان ويتمسان فولي جيجري موتج طليان جيجريتي عبد الله المهزافة أنا الراباس هجي هما إن سمع كسرا من رسالة هذا ويتما قرتيك هذا أمسا قرتي طليان تنهمتيو كيسة تندمت ويتما أجي باسا نراجع عبد الله على تيجي باسا تيسو مرة على قباسا عبد الله المهزافة أو إنما قرتيك على فاتيري ويتقباسني أقرتي وان موتيكي هاسو رقاو الأكور والدجئ إني على جرامي ري ويتي مكان أقرتني كاو في الرأج من بافة دوبا إن أيني ور نام سجيسمي تلاياتي جرامي أرقيمي دبين لولا بيكمي ونيني أبو جراري ويتي مسايا باتيك أجيل اتسابي كادتشي نساني بي إراقي كان اللي إسان تنقرفتي أركاقبا كان كيسا دتشي إساني كيسا دتشي عرباتي بهي ويتيني نمتيجي دلنسو أغرتيكا الراقلتين نمتي إسان قبا والديبي ساني قرانا كالور رافونا إني جدو عبد الله المهزافة راقاتا دتشي إساني كيسا يو بهي دتشي إساني كيسا يو قاتا بهي ويتقبا هني الأباني قال لي كوتي غرام كوتي برباچ olkani gamana gulufani esa chafi sakabata rabbi gudda subhanahu wa ta'ala hela isani jala mala isani jala rabbi akasitti sabase akasitti agarte rabbin gandatti sadebise abdallah al-mahzafada rabbin akasin gama gandatti sadebise wayta rabbi gandatti sadebise naga hangale duba ummani marti simatani akkana marra dhalateeti siniin jedhe namni gaafa san biyya agartanii ajamaa dhaqee biyya akkasii san dhaqee da'waa geessee galee jechuudha. Achirraa galee eegassanii agarteeni jiraatee ni ture. Rabbiin umrii isa kaahe. Zabana Abbaa Bakri illee ni jiraate. Zabana Umarii keessa illee ni jiraate. Zabana Umarii keessatti duulli agartanii kaa biyya Ruumii keessatti adeemsifamaa ture. Biyya Paarisii keessatti adeemsifamaa ture. yeroo duulli agartee kalafa ruumii keessatti adeemsifamaa ture saniin keessatti Abdallah ilma Huzaafaadha waraana agartee muslimaa ta'ee jeeshii muslimtoota waliin bahee har'allee yeroo kana warri ruumii agartanii ummata sahaabaadha kana dadhabanii ummata du'an sodaanneen akkamiin lolla jedhanii mootii isaaniitti himatan eenyu warri ruumii mootii isaaniitti himatanii qaysariin موتي إساني تتهمتن نمتج الليني لولان قويا ربي موتي إساني لولان إسنين ما أغرتي كان إبلا ما ففرتما أكمت نمني أفرتما إسنين جبت إسني أغرتي كان ما أغرتي كما إبلا ما فقسي كما إبلا ما ففرتما كما إبا كما سدتما أكمت كمني قرآن كمني سد إسنين جبت أكمت فرا ديبسو دردن جئي تكا أجرت وان جلانين أبو أمني نتلولون كن أمة آدي دامت akka banii aadamitti waan silaa namni beekuu miti ummata addaa tokko lolaa jira maali ummata du'an sodaanneen lollaa akkamitti ummata du'an sodaanneen jiban
ummanni yoo lolatti seene du'an sodaatu du'atti gammada akkam taanaa jedhanii akkana kanaaf injifachuu dadhabna nuti agartee ka ajjeefnee galuu barbaanna malee du'uun barbaannu isaan immootu ajjeesanii galuu barbaadanii du'a barbaadanii nama du'a barbaaduun akkamiin lollaa jedhanii eega dubbiin akkas taate natti ay qabaa jedhe waan gootan jiraa isaanii qabaa fidaanii azabnaa jedhe jiraa isaanii qabaa fidaanii azabnaa eenyujja mootii ruumittu jedhe yeroo kana jiraa isaanii qabnee finna jedhanii yoo boojine malee ajjeecha warra kana homa tokko illee jiilchu jedhanii boojinee azabna jedhanii dhufanii agartee waraana isaaniitti yeroo wal qunnaman waraana muslimaa itti marsanii booji'an nama hagoo wayta booji'an nama booji'ame san keessa Abdallaa ilma Huzaafaa ka gaafa biyya Faarisii ergamee xalayaa geggeessee santu jira qabanii fuudhanii mooticha Ruumii Qeysar jedhama isatti geessanii waan jedhaniin kunoo waan ati jette dalayne qabnee finne inumaayyuu agartee itti guddicha sahaabaa nabi Muhammad irraa guddaa qabnee si finne jedhanii Abdallaa ilma Huzaafaadhaa kunoo qabnee finne namticha taarika dheeraa qabu kunoo itti guddaa namticha guddaa agartee sahaabticha guddaa warra dura islaamee isa kana qabnee finne jedhanii akkana mana hidhaatti ol guuran Abdallaa ilma Huzaafaadhaan yaame waan jedheen abbu'aan amrii tokkon sirra fidaane qeebaltaa maali amriin sun ati nu waliin biyya bulchita warra nutti dhiyaatu warra biyya bulchurraa taata nu waliin immoo diinii agartee amma keessa jirtu kana keessaa baatee nasaaraa ta'uu sirraa barbaadda pheenxee ta'iitii diinii kana gadhiisii pheenxee ta'i warra agartee biyya nu waliin bulchurraa taataa mootota keenyarraa lakkaayamtaa nu waliin biyya bulchitaa diinii islaamummaa kana gadhiisii diinii agartee pheenxummaa kana diinii agartee nasaarummaa kana qeebali jedhanii kana yoo qeebalte rakkoon tokko kan sirra geessinullee hin jiru nu waliin biyya bulchita akkana maarree je'een diinii kana keessaa haga libsuu ijaatiif illee bahuu hin danda'u jee mootummaa teessanii miti mootummaa arabaa fi ajamaa guutuu yoo walitti qabdanii naa kennitan haga libsuu ijaatiif diinii kana keessa bahuu hin danda'u jedheen diinii kana keessa bahee taa'uudhaa miti radiyallahu anhu ardaa waja'alahu jannata alfirdawsi ma'awaa Abdallaa ilma Huzaafaadhaa deebisa akkanaa kenna yeroo kana waan je'an haa azabnuu je'an maaliin azabna waan gootan isaa kana fuudhaa fannisaa ittiin suruurinaa mormatti akka inni du'u hin godhinaa fuula ofitti ay deebisaa xiyya kallattii agartee moggaa gamaa gamanaatii fi gara luka jalaatii qaqqabaa xiyyatti roobsaa haa muddamee cinqatee kufrummaa kana fudhatu jedhanii fuudhanii agartee ka Abdallaa ilma Huzaafaadhaa fannisanii agartee orrarraasaniiti haada ittiin suruurinaa jedhanii agartee ka lubbuun guraaramtuu jedhanii xiyyatti roobsan Abdallaa ilma Huzaafaadhaa argellee dhagahallee hin jenne tililuu didesaniif jecha waan namtichi jedhe godhaa dhaqanii homaa je'an qaallicha akkuma isa jiraa jedhanii jijjiirama takka hin qabu akkana biraa deemaa jedhanii isiin immoo waan jedhaniin yoo ati isaa kanatti hamtuu dalayte isa hamtuu dalaysiifte waan akkanaa sii kennina jedhanii abshiir jette eega akkas taate kana jallisuun na biratti gabaabaa jetteeti kaatee irratti seente Abdallaa ilma Huzaafaadhaa isiin tuni dhiira moo dubartii moo dhiirayyuu addaan laaluutiti qur'aana isaa akkana akka jedhee qara'e nama moosaree hin jenneen achi hin mil'anne irra naannawaa dhayitee kaan dhayataa huma takka tililuutiti achi gabbaate namtichi isin itti na ergitan dhiiraa dubartii ta'uu kiyyaayyuu nu banneetti addumaanuu nun baafanneetti badina dalaguu dhiisa akkana hayyee ay deebisaa jedhe mootichi waan goota warri muslimaa agartee farshoolleen dhugu foon karkarroolleen nyaatu fuudhaatii foon karkarrooti jedhaa itti himaa bira kaaya kunilleen farshoo jedhaa bira kaaya hin nyaatamoo hin dhiisaa laallaa nyaata tokko ittiin dhiyeessinaa jedha kanaan azabna
achumaa fuudhanii agartee bifa kanaan biratti guurarree nyaataa dhugaati nyaata biraatti hin dhiyeessinaa jedhan. Abdallaa ilma Huzaafaadhaa nyaata kana gad ilaalee kun karkarrooti kunilleen farshoodha maarree eega wanni ittiin namokkoran agartee kaa diinii kiyya taate silaa nyaachuun manaa bakka rakkinna irratti hin nyaadhu jedhe du'a filadha malee biruma taa'e itti oolee itti bulee itti oolee itti bulee itti oolee itti bulee ilma namaati lafeen isaatii fi hiddi isaanii laaffate osoma isaan laalanii argan ka'u jedhee gaggabee achumaan lafa dha'e. Warri azabuu fedha malee du'a isaan fedhu daddafanii fiiganii dhaqqabanii bishaan afaanii qabanii qaaman naqanii gaggabsuu bayfate. Nyaata halaalitti kennanii nyaate in jiraate duuba wayita jiraate kufrummaa irra fidanii ammallee fudhatuma dide inni kama duraatti. Amma waan godhan mootichi ajajee zayitii fuudhaatii baarmeelitti naqaatii ibidda gubbaa kaaha wayita zayitii wacee danfee garagale dura isattiin darbinaatii warroota isaa waliin qabamee dhufe sahaabaa isaatti darba waan zayitiin sahaabaa isaa gootu jaallaalee haa argu jedhanii fuudhanii sahaabaa isaa isa duratti itti darban. Wayita itti darban zayitiin osoma inni laalee argu lafee fi foon addaan guurtee adda babaafti. Qulqulleessitee lafee irraa foon luqqaa ajjeesuu bira dabarsite. Akka malee hamtuu jedhan zayitii wayita danfite. Bifa kanaan agartee akka malee hamtuu jedhan zayitii wayita danfite. Bifa kanaan agartee baga fidaa jedhe. Qabanii fidan. Kabajaan si gadhadhee diddee amma agartee kabajaa malee agartee diiniyaan siin jedhe qabatuu deemtame jedhe lakki jedhe maaltu si boochisa jedhe yoo san hin taane lakki sun nan boochifne jedhe sodaan agartee du'aa nan boochifne jedhe gochi si nurra raawwattan nan boochifne jedhe maalidhe maaltu si boochise jedhe wani na boochise lubbuun Abdallaa ilma Huzaafaa takka ta'u na boochise jedhe lubbuun Abdallaa ilma Huzaafaadhaa takka ta'u na boochise. Lubbuun Abdallaa ilma Huzaafaadhaa takka ta'u na boochise. Huzaafaatiif gochi akkasii dubbiin agartee akiraatii fi dubbiin addunyaadhaa akka jaba adda baheefii jira. Imaanni isaa darajaa san dhaqqabee jira. Imaanni isaa darajaa san dhaqqabee jira radiyallahu anhu. Akkana jee duuba. Akkana jee Abdallaa ilma Huzaafaadhaa. Yeroo kana amma amrii biraa sirra fidaa qabattaa jedhee eenyu jaan mooticha Ruumiitti. Amrii akkamiin irra fiddaa jedhee ani mataa kiyya kana dhungattaa jedhee gassi dhiisa. Sin ajjeesuu gassi dhiisa mataa kiyya kanaan dhungatta jedhee. Akkana ana callaa gadhiifta moo sahaabaa kiyya kanaan waliin hiite gadhiifta. Sahaabaa sii waliin hidhallee gadhiisa. Sillee gadhiisa. Mataa kiyya kana dhungattaa jedhee. Yoos tunnan kafarsiiftu jedhee gadi jedhee mataa isaa dhungate. Namtichi illeen ittiin kijibne akkuma jedhe gadi dhiise. Sahaabaa isaa guuratee Madiinaa qaceelere. Wayita inni Madiinaa dhufu dubbiin kun martuu qaata Umariin dhaqqabe. Umarii fi magaa agartee sahaabdonni Umarii waliin jiran cufti walitti qabamanii ta'anii eegu jira. Wayita dhufee inni Madiinaa seene ummanni ni simate. Umarii ilma Kaxaabii achirratti jecha kana jedhe. Maal jedhe radiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattaab waan jedhe haqqun ala kulli muslimin an yuqabbala ra'asa Abdullah ibn Huzaafata wa ana abda'u bidhaalika jedhe. Nama muslimaa cufarratti haqa mataa Abdallaa ilma Huzaafaadhaa dhungatuun ani nama dura waan sanitti dalaguuti jedhee lafa utaaleeti mataa Abdallaa ilma Huzaafaadhaa dhungate. Umar gaafsan amiira biyyaati bulchaa gandaati.
pirezidaantii agartee muslimtootaati jechuudha. Muummicha agartanii biyya bulchuu jechaadha gaafsaniin keessatti. Akka sanii ka'ee dhungatee namuu agartee takka takkaan ka'anii mataa Abdallaa al-Muzaafaadhaa dhungatan akka inni kaafirticha mataa dhungatee diinii rabbii subhaanahu wa ta'aalaa sahaabaa nabii rabbii san nagaha baasee qabatee ittiin gale azaaba guddaa san eega argee booda dubbiin kun akka malee agartee isaa yaachisee jechaadha. Bifa kanaan achirraa isaanilleen hoo bifa kanaan sahaban nabii rabbii warri gaafsan lubbuun jiran Abdallaa al-Muzaafaadhaa mataa isaa dhungatan jechuudha. Akka kanatti achirraa gale. Inshallah darsii Abdallaa al-Muzaafaadhaa irraa asuma dhaabna. Waan baranne keessa rabbiin barakaa nuuf haa kaa'u jennaa, waan dongore rabbiin irra nuuf haa dabru. Warri gara agartanii tiktookiitiin na hordofaa jirtan darsiin kun ka deemaa jiru kallattii zuumiitiin markaza agartanii sadaqatul jaariyaa irratti deemu jira. Liinkii duraaf as gubbaa isinii kenna. Akkasitti agartanii namni seenuu barbaadan seentanii barattanii qormaata jira, gaafii jira. Waan amma baranne kana akkanuma barannee hin dhiifnu. Namni gaafachuu barbaadanillee gaafiifillee karaa kanaan isinii mijjaa hagama kana gasseenaa isiniin jenna. Akkasuma darsii agartanii namni barbaadanillee darsii agartanii Qur'aanaa jechuudha. Subbarratti markaza kanarratti deemu jira. Waa hedduu asirraa argattan jennee yaanna. Kallattii zuumiitiin nu dhiyaadha inshallah. Amma gara warra agartanii zuumiin jiruutiif deebina. Hayyee waan baranne keessa wanni isiniin galii yoo jiraate walii gara zuumiitiin jirtan. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكان نمتجة رومي نقصي إنساني مكان كسرى جانين أغرتي أكما موتيوتا أغرتي نما بيها بشا بلچين نجاشي جدن نما بيها فارسي بلچين كسرى جان نما بيها رومي بلچين قيصر جدن malee kuni maqaa isaa ka agartee namtichi ittiin dhalate osoo hin ta'ini akkuma amma agartanii maqaa kabajaadhaa namni namatti baasu kana jechaadha. Dur akkanatti beekama. Nama biyya Habashaa bulche cufaanu Najjaashii jedhan. Najjaashiin amma jedhan suni kama saaban bira dhayte suni maqaan isaa agartee Ashamaa jedhama malee suni maqaa kabajaa ka agartee mootummaa itti yaaman malee maqaa isaatii miti. Duuba kanaafuu maqoota warra agartee biyya san bulchuuti kun bulchaa agartee biyya Faarisii bulchuu martinu Qeysar jedhama. Mada Kisra jedhama jechuudha. Karuumi immootu maal jedhama? Qeysar jedhama. Akkas. Karuumi tu Kausar Kaisar jama Ustaz ada. Karuumi Qeysar jedhama. Ka Faarisii Kisra jedhama. Oke. Gaafi an qabu ka Abdallah gizee namtichi adda kee dhungadhu jedheen san noo gizee waa waadaa si kenna jedheen san maal jedheen namtichi maal tokkan si godhe jedheen bakka sana xiqqishu naan gadda. Gizee adda isaa waan tokko waadaa naa seen taa'isa si seenana dhungad adda kiyya yoo dhungattee sahabaa kiyya naa waliin gadhiiftamoo gad hin dhiiftu. Ana callaa gadhiiftamoo sahabaa kiyyallee naa waliin gadhiifta jedhe warra waliin booji'aman. Maal dee gaafatan namtichi maaltu akkas maal sodaatee boohee bakka sanaan galma kaboisa.
لبون عبد الله المهذا لا تكتيتهم نبوتش ساجين. جزاك الله خير. أنا توم أستاذ درسنا لسه. آمين. أيوة زمزم هاجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا يا ربع واي صاحبتها فكان يوم بركني واي مطمئن لمن دراني بركني بينك كقولوني في باريس يروسني أكام مشاهير روسيا من عمري أكون يجرو بي أوروبا متكمل لما أنا مثلا ما نعمل روم جتشون أمتما فرنجي تنا. روم فرنجوني أمريكا مالين تنيني إنجرتو غافسا. أشي أسأل قمته دوبا رومو ريل أو روم فرنجوتا كنيني كنافو أغرتي زبانا سنين كيستي جابوما قبا وركوني في ور فارسي كم موتما غرغدو أكا زبانا أما أمريكا في راشا إلينا من لالو كان دولة غرغدو جيتشو أما من أمريكا تناني صداتا كوبا تلاتا أكا كان يجورا غافا سنين كيستي ور غرغدا ور كان رالي غرغداتي مالف جنان بي سين تددون جرو أما من رومي كجن أنكون جيشين إسان كيسن جرن جرو جيشي بي مرة رايو أغرتي جيشي كبار جيشين إساني لغا دا حسا وفي يوال انفامو يجو مالتو كان أقول جنان بي يجو فكولوني فتيار كاكبتي الروم فارس اللين أكاسي بي يجو فكولوني فتيار كاكبتي أكاسي دوبا دولة بالقدو زبانا سنين كيست جري أفلاماني والأويت بقافة سمالي نمني براك يسيد أو نجو أفلاماني والأويت مالي نمني براك يسيد أو نجو قاهما إسلام ما نقد نفج الله يسي أقون اتعرقان يعني صداع ثاني بقى كيف إيه صداع ثاني رجل ملمان تبي والله لما لي نمني براك يساني اللول نجو نمو يسي جلد جل طيب لا أما إذا بدأت تقول إن المسلمين في أمريكا يجد دي أمريكا تطيّر بالأمال أن السودان خلاص مستقبل إن أمنية الإسلام في اكتفاء من الجنس الخفيف الوطني في رسيلة تنمو ما تبدو سما فآمي ري ما نتلتري أنا ما نقام إذن هو ودن ده هذا دبت واجب الدراسة دي أنا فجراسلة تنو مولين قافن ما صدقتني جري مي أمتا أنا تسلمت بالأمر إيمانك إيمانا والله بيتا أيه درسيني سنيقاله إيه أستاذ جزاكم الله خير. ناقل. أيه كفي إن شاء الله أما ججبات لك ججبات لك هيا قلتها أستاذ جزاك الله خير بسم الله جالته أيدي وأجي فني ولي بسجان إن شاء الله قلتها أيه كان قاعد نقول إن شاء الله